Igitondo cyiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1, abandi ni mwiriwe. Tubifurije kugubwa neza umuherereye ku migabane itandukanye dutuyeho. N'inkomezi James nk'ibisanzwe ngiye kubana. Turi mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Reka tubane muri aya makuru rero muri iki gitondo tunatangirana n'ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ingabo z'abarundi biravuga ko zongeye kuzamuka kuri ubu zirahitwa kuri point zero. Umutekano muke kandi n'amakimbirane imbere muri CNDD FDD mbere y'inama rukokoma izaba tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Minisitiri Muhindo Nzangi yateje impaka nyinshi nyuma y'ikiganiro yagiranye n'igitangazamakuru gikomeye mu gihugu ca Kongo. Umunyamakuru Steve Wembi yamaganye Minisitiri Muhindo Nzangi wamuharabitse. Impunzi kandi z'abanyekongo zigira ku 105 bamaze kugwa mu nkambi mu gihugu c'u Burundi mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri. Bahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Ho Plateau, reka duhere muri Ho Plateau imurenge makuru y'umutekano. Abaturage b'imurenge muri Ho Plateau batangaza ko umutekano muri rusange uhagaze neza. Abaturage bakaba bafite ituze kandi bakomeje gukora ibikorwa byabo bya buri munsi mu mahoro, kandi ko umutekano ukomeje kurindwa neza n'igisirikare cya FRP twirwaneho mu bice byinshi bigizeho Plateau, haba hatuwe kuri ubu cyangwa mu bice bitaragarukamo abaturage. Gusa nubwo hari amakuru yemeza ko hari ingabo z'u Burundi zaba zongeye kugaruka zishaka kongera kugaba ibitero kubirwanaho, nkuko bitangazwa n'umwe mu baturage yavuze ko ingabo z'u Burundi kuri ubu ngo hari zageze ahitwa kuri point zero. Mwibuke ko izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zari zifite ibirindiro mu duce dutandukanye tw'imurenge, aho zagiye zikorana bya hafi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu bikorwa byo kunyaga amatungo y'abanyamurenge, ndetse zinagira uruhare mu kwicwa kw'abaturage b'inzirakarengane mu bice izi ngabo zari zirimo. Abaturage bafungirwa inzira z'ingenzi zihuza Minembwe n'akarere k'Indondo. Inzira zakoreshwaga n'abaturage bajyaga guhaha ibikoresho by'ibanze n'ibiribwa. Ibi byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage by'umwihariko abagore n'abana. Bukeye ingabo za FRP twirwaneho zaje kwirukana izi ngabo z'u Burundi nyuma y'uko zibagabyeho ibitero bikomeye bituma zihunga zerekeza mu karere ka Bigogo mbere yo gukomeza zimanuka zerekeza mu mujyi wa Baraka. Nubwo bimeze bityo, abaturage b'umurenge bashimangira ko ari iwabo, ko Ho Plateau atari ubutaka bw'u Burundi, kandi ko nta munyamurenge uzemera gukurwa ku butaka bwe ngo bimukundire, kubera ko ari gakondo yacu y'abasogokuruza. Reka dukomereze amakuru yacu mu mujyi wa Gitega, umurwa mukuru mu bya politike w'igihugu cy'u Burundi, ahakomeje kuvugwa bombori. Umwuka mubi no kutumvikana bikomeje gufata indi ntera imbere mu ishaka rya CNDD FDD, igihe hateganyijwe inama ikomeye ya rukokoma ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 izabera Igitega nyuma y'amasengesho asoza uku kwezi. Aya makuru akavuga ko kuri ubu muri iri shaka riri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 kugeza uyu munsi ibintu bitifashe neza, nyuma yaho hakomeje kuvugwamo bombori. Inkuru dukesha Eric Nyandwi avuga ko kuri ubu muri iri shaka rya CNDD FDD harimo ibice cyangwa amatsinda abiri ahanganye bikomeye imbere muri ryo, aho FOMI ariyo bita Force de l'ordre et de la moralisation intégrée. FOMI rero akaba ari urwego rw'umutekano rufite imbaraga nyinshi, rufatwa nk'ihuriro ry'inzego z'umutekano arizo iza gisirikare, polisi n'inzego z'iperereza, ariko rukunze kuvugwa nk'igikoresho cya politiki kurusha kuba urwego rwanditse neza mu mategeko nk'urucunga umutekano w'igihugu. Ishobora rero kwisanga hagati mu ntambara ya politiki idasanzwe. Inama rukokoma iteganyijwe niyo izagena uzahagararira CNDD FDD mu matora ku mwanya w'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka utaha wa 2027. Ni mu gihe kandi manda Reverio Ndikuriyo nk'umuyobozi w'ishyaka nawe iri kugana ku musozo. Haribazwa niba zongererwa izo nshingano, ndetse hakibazwa n'icyo gushyira ahagaragara ruswa n'ubusuma bivugwaho bamwe mu bategetsi bakomeye bo muri iki gihugu cy'u Burundi. Rero bigaragara ko hari uruhande rutifuza ko Perezida Ndayishimiye yongera kwiyamamariza iyindi manda mu matora ateganyijwe mu mwaka 2027, mu gihe nawe ariko kandi
ni mu gihe nawe akomeje gukora ibishoboka byose ngo akure mu nzira abo abona bamubera imbogamizi kugira ngo agire ubwisanzure, dore ko kuri ubu atari ufata icyemezo nk'umukuru w'igihugu kubera abandi nabo bafite ijambo ndetse no kumurusha. Mu magambo make, uzatsinda uru rubanza azagaragara vuba. Byakusanyijwe hifashishijwe ibitekerezo bya Eric Nyandwi, umusesenguzi wa politiki y'u Burundi, bisanzwe bisohoka kuri page ye. Reka rero dukomereze mu gihugu ca Congo, politiki n'umutekano. Mu gihe umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kuzamba, Minisitiri Muhindo Nzangi yateje impaka zikomeye nyuma yo gutanga ikiganiro ku kinyamakuru cy'i Kinshasa gifatwa nk'ica hafi y'ubutegetsi. Muri ico kiganiro umuyobozi yagaragaje amagambo asa n'akoma mu nkokora igisirikare ca FARDC, avuga ko iyo hatabaho ibikorwa bya diplomasi byihariye bya Perezida Felix Tshisekedi, hari intara nyinshi zari kuba zaraguye mu maboko y'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho. Iri jambo rya Minisitiri Nzangi ryafashwe n'abasesenguzi benshi nk'iryateshutse ku murongo wa leta, cyane ko rije mu gihe gito cyane nyuma y'inama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatanu tariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yatanze umuburo ukomeye ku bagize guverinoma bose, abasaba kwirinda amagambo yihariye mu itangazamakuru, ashimangira ko itumanaho rya leta rigomba kuba rimwe rishingiye kuri discipline ku murongo umwe, hagamijwe kurinda icyizere cya leta n'ubumwe bw'igihugu. Abakurikirana bya hafi imikorere ya leta bavuga ko niba Minisitiri Muhindo Nzangi adahanwe ku magambo ye yavuze, nk'uko byagenze kuri General Sylvain Ekenge wahaniwe amagambo leta yafashe nk'atari ku murongo, byaba ari ikimenyetso kigaragaza ko aya magambo yaba yarateguwe cyangwa uyu Nzangi akaba yemerewe kuvuga mu buryo butaziguye n'umukuru w'igihugu. Twibutse kandi ko Perezida Tshisekedi ubwe yigeze kuvuga ku mugaragaro ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 igihe yajyaga ku butegetsi yasanze igihugu gifite igisirikare yise mu rurimi rw'amahanga Kroshar, aho yakigeranyije n'abatindi, abakene, abasabirizi. Amagambo yakomeje guteza impaka nyinshi. Kubw'izo mpamvu bamwe mu babona ko kunenga FARDC mu buryo busa nk'ubu bitari bikwiriye. Ibi byose bikomeje gushyira mu bibazo bikomeye ihame ry'ubuyobozi buhamye, itumanaho rifite umurongo umwe. Iyi nkuru tukaba tuyikesha Steve Wembi, umunyamakuru ukunze kugaragara ku rubuga rwa X. Tukiri kuri Minisitiri Muhindo Nzangi, amagambo akomeye yanditswe na Steve Wembi yamagana ibirego by'uyu minisitiri. Kinshasa ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, umunyamakuru n'umusesenguzi w'ibya politiki Steve Wembi yamaganye byimazeyo ibirego aherutse gushinjwa na Minisitiri Muhindo Nzangi, amushinja kuyobora ibikorwa byo kuyobya rubanda no gukwirakwiza amakuru atariyo. Ku rukuta rwa X, Steve Wembi yavuze ko ibyo birego ari ibinyoma gusa, kandi ko bigaragaza ingamba zisanzwe zikoreshwa n'abari ku butegetsi, aho bashaka gusebya no gucecekesha abantu banze kwemera gukorera ku murongo wa propaganda ya leta ya Kinshasa. Nta na rimwe rero nigeze nkoresha kubeshya cyangwa kugoreka ukuri kugira ngo ndengere ibitekerezo byanjye. Abanshinja ibi bakwiriye kubanza gusobanura imyitwarire yabo bwite, by'umwihariko uburyo bakoresheje ubukangurambaga bwo kuyobya rubanda bwashoboye no gushuka ibitekerezo by'abantu ndetse n'inzego z'ubutabera. Steve Wembi rero yakomeje ashimangira ko abubakiye amazina yabo kuri propaganda n'inyungu za politiki usanga babona ukuri nk'icyago kibateye ubwoba, kuko kubahishurira ukuri bishobora gushyira ahagaragara ibyo bihishe inyuma y'imiyoborere yabo mibi. Steve Wembi yagaragaje ko atazigera aterwa ubwoba n'ibirego bidafite ishingiro, anatangaza ko yiteguye kugirana impaka rusange n'abo bamushinja kugira ngo buri wese abazwe inshingano ze imbere y'abaturage. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikwiriye abayobozi barangwa n'ukuri, aho kuba abaminisitiri bahindura itangazamakuru igikoresho cyo kubeshya. Ku ruhande rwanjye nzakomeza guharanira ukuri, kandi nta na rimwe nteze kugamburuzwa ku murimo mwiza nkora kandi nkunda. Tukiri mu gihugu ca Congo, inkuru dukesha Radio Okapi, abaturage b'abanyekongo ibihumbi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi
bacumbikiwe mu nkambi yo mu ntara ya Ruyigi nyuma yo guhunga imirwano ikomeye ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Izi mpunzi zahunze ziturutse ahanini mu duce twa Katogota, Ruvungi, Bwegera, Ruberezi, Sange, Uvira n'ahandi henshi aho intambara yari ihanganishije ihuriro AFC M23 MRDP twirwaneho n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Amakuru y'ibitangazamakuru byizewe harimo Radio Okapi dukesha inkuru agaragaza ko byibuze abanyekongo 105 bamaze gupfa mu byumweru bibiri bishize bapfira mu nkambi z'impunzi zo mu gihugu cy'u Burundi, ahanini bazize indwara, inzara n'ubuzima bubi burangwa n'ibura ry'ibikoresho by'ibanze by'ubuzima. Imibereho y'izi mpunzi ikomeje kuba mibi cyane, aho benshi babayeho badafite aho kuba, kutagira amazi meza, ibiribwa bihagije ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze. Abagore n'abana n'abageze mu zabukuru nibo bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'ubutabazi. Iki kibazo cy'abimpunzi gikomeje kugaragaza uburemere bw'ingaruka z'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kuri ubu bamwe mu mpunzi bakunze kwishyira mu kaga, aho bamwe bakomeje gucika bagaruka iwabo, ariko kubera ko imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igifunze, bagahitamo guca mu ruzi rwa Rusizi ndetse bamwe bakaburira ubuzima. Aya akaba ariyo makuru twari twabateguriye. Njye nitwa Nkomezi James, mugire ibihe byiza.